Prije nego što nastaviš gledati ovaj video, klikni na brzaka, like, subscribe, podijeli i komentiraj. Hvala velika. Znači, kad god mi idemo iz Antalije za Alanju, dođemo u Aslan Imšek na frute i ovu salatu. Kako se zove ova salata? Pijaz salata. Znači grah, kuhana jaja, paradajz, peršulj, tahin sos. Puno putovala mala danas. Ovo je najbolja salata. Inače, u Turskoj možete naručiti ovu pijaz salatu skoro u svim gradovima, ali nešto specifično za Antaliju je ovaj tahin sos. Tako, Ani. Zagrido sam, nisam spitao. Je li ljuta? Odmah ti pita. Salata. Mješavina ukusa raj za nepce, jel da? Do stomak. I za stomak, ja. Da i ja probam sada kofte i ljute paprike. Navukao sam se na travu, dođeni jedre. Ova jeste ljuta, ova nije. Ovo nije. Baš je ljute. Ova nije. Ne znam kakva je razlika, izgledaju isto, ali jedna je ljuta, jedna nije. Ako je čeko sa junim. Nema mesa. Petroškov. Ovdje u Turskoj poslije jela obavezno vas počaste nekim dezertom, baklava, sutlijaš, lokumi. Danas su nas počastili sa baklavom. Izgleda lijepo, sad samo da probamo da vidimo. Naravno čaj turski, da. Želva čaj. Pa sam razmišljala da mi jedan čaj će dobro doći poslije svega. Ali to uvijek mora čuti kad ga odvodi. A baklavica je...